uradite, morate i direktno potom na leće. Znači, to morate malo da ispravite. Što se tiče poluge na vratu ili nagi, znači, policaji radi malo mlađi, morate da imate, znači da uhvatite tu glavu i da držite, znači mnogo ste visoko, nije prosto, može svašta da uradi i da reaguje, znači, najte da vam pokreći, znači kako to liče. Da, kosim su malo na nosići, tako dalje. Znači, eto, tako, samo po neke tako sitnice malo da obratite pažnju. Ja sam zadovoljan danas ono što sam video. Kandidati za žuti pojas su osvojili žuti pojas, ja vam čestitam. Kandidati za narodnosti pojas su osvojili narodnosti pojas, ja vam čestitam. Sad oni spoj mladosti sa Ustava. Osvojili su zeleni pojas, ja vam čestitam. Ja mogu da pohvalim ovo iskustvo, je tako, što bih rekao, bitno je da ljudi imaju želju da treniraju, da se bavaju, ovo je mnogo lepa veština i čovjek se mnogo lepše osjeća tako s ovim mladim momcima tako trenirajući. Jeste. Kandidati za plavi pojas. Imali malo bržu varijantu, malo sporiju varijantu, malo usporenu varijantu, malo i tako dalje. Malo povlačenje kimola. Da, kimola. Lukići, stvarno. Učku kimola. Ništa, zadovoljan sam, znači, bravo pojas. Pohvalimo ništa, polavina nije imalo tu dražu. Kaže, ne ide majka da se stene timo, tako da ništa, drago mi je da se ponovno ovdje, drago mi je da se imamo u ovom broju. Imate dobar klub, imate dobre majstore, trenirajte, radite i... Vidimo se sljedeće godine. Dobro da idete, sad ćemo se slikati. Ajde, došli.